Honda City upgrade Android player sekali dengan 6-way camera. Okay, ini player dia Android system, so macam-macam apps ada dalam sini. Okay, lepas upgrade Android player ni, steering control button masih boleh pakai. Okay, tak payah risau, lepas upgrade steering control ni dia tak boleh pakai, semua boleh pakai lagi. Lepas tu kita ada upgrade juga 360 camera. So ini automatic, so masa kita bagi reverse, okay, dia akan tunjuk view belakang. So automatic dia akan bagi depan lepas kita reverse. Selain daripada 360 camera, dia ada juga ini lane watch camera. So masa kita bagi signal, okay, dia akan tunjuk area blind spot. So dia ikut signal, ini signal kiri, ini signal kanan. So dia akan tunjuk blind spot area. So owner yang pakai Honda City, kalau ada minat nak upgrade Android player sekali dengan 360 camera, RAM watch, boleh datang kita punya kedai Drex.